گرنگیا سردانا سرک وزیر مسئول بازانی جبو ترکیه او رول نها من آماجه پیگیری من میوانی که برای دکتر حسین شیحالی اوگلو اکادمیسیان لانقره دید مدا بیتن جناب دکتر روشباش تو بخیراتی جبو کردستان 24 گله که سپاس جبو بجداری کناته باورم آلایک جیل پشته هیا آن نقشه جهانیه تمام گله که بخیراتی دکتر هر بجی سپاس دکتر هنچاوا تماشای اف سردانا سروک وزیر مسئول بازانی دیکن جبو ترکیه بو بهیز که نا پیوندیان دنا برا هر دو آلیان دا Eko paşnavame Şeyhani aynı bu kurmacı bir Türkçe yakın. Ez hafta beri li Suriye bum. Ez nezika 10 sala jil Harama Kurdistanê ser proje Türkiye xebitam. Anuka te hakikaten bername kelek baş kot nezika 15 milyar dolar, 30 milyar dolar. Ez vaktak dahatim ora 10 milyar dolar bu 1600 şirketi kompanya Türkiye Harama Kurdistanê ser iktisadi aboriye de xebitin anuka aynı fanata bu medikanı 30 milyar dolar, 4 milyar dolar ziyadetir bikem. İro keko dünya hat guherandın. Yani 7 sal beri vakta saykı spiko avabu Osmanlı tasfiye bu İngiliz Fransız at. 5 sal beri İngiliz Fransız bera derket dev savana 1956 da şöveda ev harba kanala Süveyş'da Rusya, Amerika, İsrail hat. Hakikaten kuvvete vana terbiye bu hegemon. Yani kuvvetek mezinda servi harami ve harama perçe perçe kirin. İro ev kuvveta Amerika, İsrail ve Ağırbiyan Avrupa xarab be. Çin civan mestere. Euro tu dikkat beke nezika salek hücum ser İran dikin nikab meşin. Nikan xarab bakın. Yani di patinaj dikin, di sekinin yani. Mesela Hürmüz'ü nikan fekin. Nükleer desi İran lejeyye. Siber desi Rusya, Çin, dahi İran'ı vacib hevdara dikabitin. Tişteki muha avadini. و از وی بیجم وی هفته که مسئول بزن هات استانبول ترکیه آنها ترکیه ویزویا خو yani misayla خو 6000 kilometre cara avuli cihanet derkhis oli mesajı gelek mesela kabul bugün Türkiye kanı seri veci nükleer ejiteki yani mesajı veciye eskanın ve yapkın 12000 kilometreci ev teknoloji Türkiye'ci, İran'cı, Pakistan'cı, ve harami nefene 7 sal beri kanı çepeke. Euro Arabistan, Euro Türkiye, Euro Pakistan, Euro İran, Euro Kürt, Euro Arap, Acem tiştek faham kırın. Ya emi fen Ahmed Khani behevdur rabibin yek ya emi her yek bir yek. Euro Kürt mabeyne Arabada, Acemada, Türkada. Çarşakı yani orta hadsi buraya xuda تبي فنا أم بي شتو يعني ترافيقي ده شتو مثلا شارشغاني أو شغان بأوي الترك كل جوارني يعني ما بين حدس ملتان دكتور tamam خلاص إيرو أجاك أم هرس شار برا بهفدرة يكتي بكن أم نابن شار أم بين 1001 يعني 1011 شار براتين جمهف 1311 نابن شار اگر هون هفدخن شبهتر شر بكن هون حموهر يعني ايرانجي ايرو تركيجي ايرو عربجي بايا غير فهم بكن صدام çok asal Kurdakız. Mesela Şah çok az zulüm kır. Vakta bu Türkiye ve çok zulüm kır. İro Tayyip Erdoğan tiştek fekir. Bahçeli tiştek fekir. Bir şeriye nagin derekin. Ya emmi hevdura bir yek. Le aleme remele ev harita piştamı. Jol Rusya'yı. Mesela çepemi Çin'i. Rasyemi Avrupa'yı dikkat beke Türkiye, İran, Kürdistan, Suriye ve haramana hatta mabeyna kura yakıtı Avrupa misal bikirin tukabul kudu cihanet bir yekemin بآبوري بسياسي بعسكري بحل نفوسي 7000 سال امبراطورية مهنة ام هفدور شهر بكن كيف في işler kare dike Amerika peyde mesela kerem دكتور تجامعش پیکر بحثا براتی و آشتی کلیه هم سروک بارزانی مرجع کردان همشی سروک وزیر مسئول بارزانی همیشه تکس گیریه همیشه هر تم تکس گیریه که اره ما کردستانه تجاری نابم مترسی لسر هیچ ولاته که تایبت ولاتین هفسنور
و اف پیوندین بازرگانی و آبوری و سیاسی و دیپلماسیین دربر هرما کوردستان و ترکیه هنه بردوام گشپی تداین جبو برنکنا آستوان یعنی دنهادا ترکیه چوا تماشا هرما کوردستان دیگدن یان هرما کوردستان چند گرینگی جبو ترکیه هیا نکو نها انگلیزا کورد کرین چهار پرچه فنا ماینا کرد من هر سوی حرمه ایرو مثلا 10 سال بری وقت حرب سوریه دوام دکر Türkiye bir harama Kürdistan'ı ne kapıça rojulatan afin. Sen havliler demiş ya. Yani deri Halil İbrahim az hussa cari tercümatım. Bir deri de Mısır jatı bıkırtın. Bir zanı. İro tiştekti bir ama. Hem tiştekti falan bakın. Eğer Kürt, Türk, Arap, Acem bu aburi, bir siyasi, bir şahsi, bir teknoloji, bir sermaye, bir finanse, bir hevdura, bir meşin ev anwa mesela 7 sala ev harama perişan bu. İro kurdajı fena bırakı bir cemxu. İro 2 salı aburiya aşitiya, prosa aşitiya nüfet despi bu. Mesela avli estida bu. Meavli nüfus andı bu. Tu kabul bike. Bu kurmancı kesek rahatsız nabi. İro Ankara Kurdi bir tara dahibinin. Saatek böyle bir tara Kurdi rejde hafifin. Şimdi müşkilatini. Li Türkiye ev İngilizler avli diştek avay kırın. Bra brekerin düşmüş. Buna menfaat akıl. Yani ev Aristo İskender strateji biyayı. İro kek Mesut Barzani hatiye Ankara Cem Erdoğan. 16 sal bereji kek Mesut Barzani hat Diyarbakır ez kul uğra mevzindi tamaşa kır. Şivan Perver, İbrahim Tatlıses, kek Mesut Barzani. Keko mekivi işine zarar kır. $1 trilyon Türkiye tene zarar kır. O petrola kurda sen Türkiye'ye bir ceyhanere derbasi Avrupa böyle. Ev iki zararı bike. Ev iki kare bike. فيفهم ممكن بفي شريرة كي جهان كي دري أزهاتم حرما كردستان حفتة برا حلبي وشامي والرفة بدي بزوري حمو قريب حيفا باباجاري من قديم خرابية حيفا حلبي حيفا موصلي حيفا هولري حيفا شغلة وهيرانان حيفا فانككو شما قريم بكرمانجي بتركي بعربي وعجمية كان نمي بإنجليزي فرنسي أم السمانن منفعتها ميك جغرافيا ميك قدرها ميك شبو في حسابي كردجي تركي عربي عجمجي يكن mecburum bibiyek. Ef axıftının tüdikey doktor yani geleki balkeşen eve fikre o hazırkirna Türkiye işe hemen avayı bu van mişarane ya devlet yeme besamen bes kek zor spas. Ev suala gelek mi? Tu kabul bike milleti Türkiye sedin nodi zeretir ve prose aşitiye Kurdara bratiye ve haremi yekiti duhazı. Çima Avrupa haini. Çima İro İsrail menfaata keseki tüneyi. Amerika Avrupa be İsrail yani İro Türkiye'de birsin. Dünyada Türkiye bir nefreteki dünyada en amazin se Türkiye'de İsrail istedin o da hayş. Hum bu Avrupa yekitiye bavardı mı kathanın bavarına bin. Be İngiliz Fransız kathan bavarına bin. Daha rojbele Çanakkale bu. Çanakkale mesela harba vakta İngiliz ve Fransız hücum ise Türkiye'ye harba Çanakkale bura lehevleri şeydene la Halebe jani İdlibe jani le Süleymaniye jani. Va şehidil Çanakkale cimara dibin çi dibi duhazı Türk mü duhazı Kürt duhazı Türkiye mi duhazı Kürdistan fark nakı ve hevdur rabbimşin kadera vakışka yeke yani ev fikre ne aşşahsi miteni milleti meji idihat gören kabul biki hamu viyakımla Abdullah Öcalan PKK dahi dibi çi viçeri naginca ki bence sal şirket yanki deri irubine aşiti demişiz boy bir hasabi dibim devlet bahçeli dibi çi emi hevdur rabbimşin bebi çare tüneyi Kürtçi verdi ben, Arapçı verdi ben, Acemci. Mesela Xarabkirçi bahse. Xarabkirçi CHP ev zihniyeti. Xarabkirçi mesela Türkiye ideoloji ambibege Necat Perez, Yaji Sosyalist bana. Na, em Müslümanın. Çandına meheyi, coğrafya meheki. 2000 sal em fi harami hamu. Duhazı Arap, Kürt, duhazı Türk 1000 sal zede em gibi haftıralı. Tamam. Tamam haftıralı beşin. Yani millet bir yapalım tefekkürdeki yani. Destete hoşum te bahsa projeye yamışın pevajua aştiye jikir. Aştiye çareseriye li Türkiye ve devlet jiradı bejitin devlete kabe terör. Destpekirna ve pevajua cara yekem ku Serok Barzani roleki giring ditu bu de pevajua aştiye da ve careji ya heri daviye da kunaha salaku çend mehedes pekiri hem Serok Barzani hem jî Serok Vezîr Mesûd Barzani kunaha li Türkiye ile İstanbul'e piştevaniyeka geleka mezindaya prosaya aştiye her dem cealiye siyasi da herêma Kurdistanê xistiyet xizmeta ve proseye da ji bo vê ekî ev pêvajoya ser bike ve îtir aştî durust bibe kuştin û xwînriştin nemîne.
ev pêvajoya aştiyê ta çend giringiya xwe heye ji bo hemahengî û lêknizîkirina Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê. Ev pêvajoya aştiyê di xizmeta hemî aliyekê de yan tinê de xizmeta aliyekê diyarîkirî de ye. Kako hizmeta her du hela mesela kek Mesut Berzani çek salber tişe vagurdu. Ev PKK li Herêma Kurdistanê 500 gund vala kirin. Nêzîka milyonek insan bu penaber. Li hududê Türkiye'de kampê PKK bû heta Kandilê. Yani millet biça nika biça gundê xwe pezê xwe bibê çandina bida ya zirata xwe çê bikira millet û Türkiye ji daima operasyon dikir. Ji berî biçaya bû hêleke Sedama bû ji orda Türkiye bû. Peki ki gihakî derê hiçbir şey tırzan ki gihakî derê daha nere Amerika bi jorda hat her xist. Were ne were? Amerika hat ser giş kesikri. Ez bu hatim Süleymaniye emni süreka geriyam. ببتشعب يخف في المس دي تجدي تحلب تجدي مجدي كاكو va او bebeka kurmanca gibzindi kirin bin art bin menfaat ya kideri idi herkes bir yadi bina ez bu madde bejim ev menfaataş herkes ira euro petrola kurda ser Türkiye her Türkiye Kürt hamu kazanç bikin euro terör rehsiş bir orta rabı ve mecbur ve bevdura teklek nüvbede çebik mesela ersel bir dağfinin euro eğer em yekitya hilala mümbit yani a bereket a rojalata navin bevdura çebikin yekitya Avrupa şura bikin misal tu kabul bike her meyki de $7,000 ve roja gidip peretik ev berekeme euro Türkiye Herêma Kurdistan'ı Suriye'de Irak'da mabeyna xoda tiştek çebibe yekitya çebibe a petrol harri a petrol harri bevdura bimeşin keko ki zirade bike düşmür beşi. Yani dışarıda ki kadar kiri. Türkiye'de trilyon dolar. Zaten Herêma Kurdistan harabe bu. Ne şey bu ye? Dehsare fakira taze kavdi, parayla diye. Harun seri çabun, Harun penaber bu. Saddam jorli dağız. 5 sal bere bu düşmüş yeter sana. Ecifiydi bim. Diştek mefam kır. Bir sistema İngiliz'a, bir ideoloji bana. Bir şerri bana ne kapınca bakınca ki. Evet şu da bakın. Benim bu Selahattin Eyyubi türba ziyaret kır. Selahattin Eyyubi el-Kurdi. Selahattin Eyyubi ve harama kiriyek. Ve çağı çuto bu her an nive Şam'ı kurdu. Her Lübnan'ın nive kurdu. Her emmi bir latki tertüze çum raham kurdu. Kıp hep duran çum Afrika kurdu. Ya çuto bu vakta Hafız Esad, vakta Saddam Hüseyin, vakta da Türkiye'ci hakimiyet CHP yani terbiye husus verildi. Doktor. Hem vakit perişan bu. Yani zoma demiş lazım hem müzik yapıyor. Doktor, hinci dizanın naha yani di sala 2025 da asa bazırganiye li hevguhartina bazırgani di navbera Türkiye ve Herêma Kurdistanê gehiştiye 15 milyar dolaran 2025. Ev rolê Serokvezîr Mesrûr Barzanî yani ji bo durustkirina emniyetê, ewlehiyê, baweriyê gihandiye vî astî. Niha jî çavê Serokvezîr Mesrûr Barzanî li vê yekê ku di salên dahatî de astê bazirganiya Tirkiye û Herêma Kurdistanê bigehînî 30 milyar dolaran. 30 milyar dolaran. û berevsertir. Pirs ev ye. Yani pîwîst e dewlet çawa mamaleyê digel Herêma Kurdistanê bike dewleta Tirkiyeyê û Herêma Kurdistanê çawa biketin ji bo vê çendê êtir her sinûr nemînin. Yani asa bazirganiyê ji hemî waran da bigehe asta herî bilind. Keko Fransa Almanya 7 sali 5 sali 10 carib hevdura şekirin daha hiç Türkiye aşiti çekiri hadu bu yekti Avrupa. Türkiye mesela fenata got deri Halil İbrahim ve bu deri gitti ve hatta Hakkariye seçarda ticaret ve bu. Bir çağı 10 milyar dolar bu panza anka mümkün bir C3 PNG çima mesela nefta Herêma Kurdistanê Gaza Guzayı mesela em bir Kükürt axu em bir Çandini axu bir heleji teknoloji axu şirket axu ve hep dora bakabitini mümkün bir si çeli sebep ev yara mani çi bu terör bu mani bir çi bu rejim bu mani bir çi bu yekiti Avrupa Amerika jorda duxazet ve harma tüm şerbek ve anaj komisyon axu nafada bigre yani ilo kek mesul rati bira şma hamura şeref kurdara sersene mesela çave merati brayı meyi mezine meyi çave meyi Ronya meyi Euro Tayyip Erdoğan bir salifi kapife ki beri bir Menderes Bekir mesela Abdüselam Berzani mektubu avya peyman avya kır pürtük akı mesela ve çağı hamu kadar ve coğrafya şmara yeki yani
ne mümkün ki harama keko ki fakir be. Bene de cihanı da 1000 سالی 500 سالی سومرا مدا بابیلا تو آسورا جبه شونه ور ویهله حاکمیت جهانی دست مدا بو اینو چون پریشان رزی بونه او سای خسبی خب جدول اف حرما گوری منفعت خب پرچه کریه yani seri خطه bine خطه böyle nizam Irak'ı böyle Suriye kako çift fark kanunu Suriye Irak'ı ez kurmancı ez kilise derket hatta Şam'ı ve geriyam hatta hep kurmancı ez İran'ı ketimi böyle da hatım hele Süleymani hatım begeriyam. Beni düştüğü seberi. Biş yakın. Kader avan yakı. Çan dünya vakı. Zamanı van yakı. Menfaat van yakı. Avrupa jüvere bu. Beni tüherle Avrupa begeri. Tül Fransa, Hollanda, Danimarka begeri. Telefona te telette güherandın. Tüm zanı vay ikicak sınırı. Şımma mecbine paşam haritayı siniri mevcetvelayı. Mümkün. Ne gibi? Ve kabul bıkı 8 milyar dolar. İro dünyada bajarı kurday en mezinki deri İstanbul'un. Fahmı ki. راست دکتۆر دەستێتا خۆ ینی هەستێکی گەلێکی خۆشە تو وەکە ئەکادمیسیەنێک وەکە مامۆستایەکی مەزن لە ئەنقەرێ دبێژی سەرکهاتنا سەرۆکوەزیران ji بۆ Tirkiye şerefeka geleka mezin e şanaziyeka geleka mezin e hem ji bo Türkan hem ji bo Kurdan baş e ser sersera başın gözüm üstüne دکتۆر بەس pirseka dike yani هاتنا سەرۆکوەزیران مەسوباسانی ji bo Tirkiyeyê û peywendiyên başên Tirkiye û Herêma Kurdistanê weke jî niha amaje pêkirî hem di berjewendiya Tirkiyeyê da ye hem jî di berjewendiya Herêma Kurdistanê da ye. Serokvezîr Mesûd Barzanî her tim dibêje ku Herêma Kurdistanê navçeyeka aram e. Tu carî nabe metirsî li ser hiç welatekî taybet welatê hevsinûr. Pirsa min ev ye çima heta niha jî hinek deng mayîne di nava Tirkiyeyê da ku entî-Kurdin. Dijatiya Kurdan dike. Dijatiya Herêma Kurdistanê diken. Ben ez beş tere tişe bêjim. Mühim Rûda verece min ştek Osmanlı biz sed carî gotî. Hûn li vir lobiyê çê nakin Tirkiye. Yani Herêma Kurdistanê tu cara ji bona Tirkiye ra pişta xwe nedayî terorê. Yani ev terora li xeta boriyet Herêma Kurdistanê gundî wan vala kir tu jî zane. Yani tu cara bi PKK ra nemeşeyî. Ez jî vê baş zane. Rast. Famdike kusura mezin jihera vedayî. Çima tu zane li vê hêlê lobiyê çê nakin. Yani ya bi hezara bi seda Kurd bira hani akademisyen hani profesör hani zanîngan hani nizam çene. Bana teştek çê bikin bi think tankê çê bikin. Bira sempozyuma çê bikin. Bi keko werin mala me bigerin. Eger tek silahek li aleyhî Türkiye dî ser çavê me. Ne mümkün? Famdike çima ne mümkün? Ya vî hudûdê her cihil Kurdin. Ev işi xera dikin bellîne. Ez doma dibêjim. Yani ha îro li Türkiye'de, li Herêma Kurdistanê, li Bexdayê dahî, li Şamê dahî Kurd, Ereb, Ecem, Türk vanam hevdûra cîranê hevin. Bine ez heftê berê Şamê bû. Yekî ez davet kirim me çûn nanxwar. Kêleka Selahattin Eyyûbî bû. Tu qebûl bike. Xwediyê şîrketê Ereb bû. Xwediyê xanê Türkmen Kurd bû. Ek nan dame Türk bû. Arap bu. Yani her şey millet yek hanede, yek dükkanede yek hadiye nan. Türk, Kürt, Arap. Binavi hadiye. Yani çok fark tünneyi. Ez domaj dibêjim. Li ser dîroka xwe, li ser dînê xwe, li ser coğrafya xwe, li ser menfaeta xwe gembimeşin em ê cihanê nihbe de ava bikin. Sebep çi? Bi dünya serî heftê enerjî birayê. Çar ava mezin dimeşe Hürmüz, Çanakkale, em bibe yani hamul ve heleyi, neft, petrol ve heleyi. İro. Ne bu çime berahav dedin? Yani kurmanca mı çime kada kabebe? Misal gibi. Le Türkiye. No. Ama avuli verkirini. Ek vana verkiri mesela Sultan Abdülhamid kısın. Navi Abdülhamid çime bavi Kurdan bu. Aşair mektebi ura verkirin. Bu her birine. Yani kako fena khadik برنامج دراسي بو اشترى زادت فهم كلمه ده دستتا خوش بل هاول دين دمن دهاتي دا دكتور برا قلت بيشن زادتر بكين ام هاول بدم پیشنیارات جوی بگهینین حتما هم برپرسن هرێما کوردستان هم جوی برپرسن تلویزیون یعنی کوردستان 24 وین آلیندن های جوی آخونات هیا کو بین ل ترکیه سمپوزما و میتینگ آلدار بخن یعنی تیگشنا هرێما کوردستان برانبر براتیا ترکان و کردان باشتر خویا بکن دست خوش بن دکتور گله کی سپاس تشتري مساعده بين 15 سال بري ازات بحرم كردستان چون زانينگاه
Almanya duhuki bu ki var hemşire oku her doktor oku Türkiye stajı ki anu bak zanika Diyarbakır'a çöydüküm bana Ahmet Khani şora bir ediş ki bestire eğer em bibin yek ya jigam ne bin yek hem her yek دەستێ دەخۆش بن دکتۆر گەلێکی سوپاس هەر هەبی دکتۆر حسێن شەیحانلی ئۆگلو ئەکادمیسیان لە ئەنقەرێت گەلمەوە گەلێکی سوپاس